Filipi! Yatunganya! Nawe nagabona ko isaha igeze ku isahani. Yahereye koko. Kibondo ni umwana ukunda gutembera. Umunsi umwe yahagaze mu rugo yitegereza hakurya, abona umusozi muremure. Nuko abaza se ati, kiriya ni igiki papa? Ise aramusubiza ati, ni umusozi. Kibondo Tapoti umezita umusaza. Mw'iyi minsi ko mbona umeze neza Ni ibisanzwe mani, urabona hari ibirere kutamaye karibu no mu nzu ubundi bimeze bite? Shasa ndakujyana mu nzu, hari iki byose kare kimwe nta kintu gihari ariko muhaye karibu mu nzu, hari akantu k'ingenzi nawagiye kukubwira. Utaza kukabona ukibaza byinshi cyangwa ugatekereza ibindi bitari. Hano mu nzu hari n'ibindi by'umutwe w'umuntu ukawumara. Utaza kubibona ukayitegereza. Simbona ugize ubwoba utinya imbeba. Kareka igihe ni iny'imbeba uzabaze. Yewe ntabwo ni iny'imbeba, umuntu w'umugabo atinya imbeba. Izo ni ibikiza. Ntabwo wasanga ugize ubwoba. Iyo ni match yahuje imbeba zo mu majyepfo ya Parafone mu majyaruguru. Ahubwo isura famiye. Mbere amafana se mbateta warahise n'iringo uri kuza. Wowe mbwira urafaniye. Ngize imana nkabona mvuye hano irya none sinazahagaruka. Thank you.